Tungo ni pet kato gandingut kirang lekai kiba khoja Golden Boot hakan teligilik kum ko Premier League bat ka La Liga bat ka Bundesliga bat Serie A bat ka Ligue 1. Ada gini kisah multiplayer tungo ni pet UE player bubunggul tambat UE ba kusang ka nambar basan. Tungo ni pasyagan na nambar basan. Now nambar basan day Dr. Martinez ubele kay na klub Inter Milan uli yokat niyo gol daga batam lai gol ya udron gel malan ubele kay na klub AS Roma lai gol bat u babat hakatan dosau day u Esteban Lepol ubele kay na klub Rennes uli yo adu arpo gol hakan ke season hakan Ligue 1 daga batam san gol ya u John Q Panicelli ubele kay na klub Strasbourg uyo kan pinggul babat akatan ke balai di Korea babe bele kanya klub Real Madrid ke boyo arfusan gol ke batam argol ya u bedat miliki bele kanya klub Mallorca boyo arpulai gol babat akatan ke baar di Erling Haaland bele kanya klub Manchester City aka Premier League uyo arfunya gol ke batam harusan gol ya Eger Thiago Brentford uyo argol kedan besyang kedan kebahli do babunggul tam na pedang kini sant lead di Harry Kane beri orang lekat ke England Australia Jangka Bayern Munich haka Bundesliga uya adu live henry gol daga patam hadu nyaw gol ya u Dennis Undorf bele kayana klub VfB Stuttgart goals ini kita kira orang lekat ke Khoja Golden Boot hatu sant league pakampau partai ba saban pang construction jongpi manu kita ki surat dia jongpi apa yang kisah no Harry Kane Erling Haaland Kylian Mbappe dan yang Dr. Martinez dan ya Esteban Lepol wish pun ada kesempatan untuk channel ini subscribe hingga video malam kasih